印尼的梅拉比火山车山的时大喷发，喷出来的火山khu有3000公尺悬，当阵有75个爬山的民众掉伫内底。目前知影已经有找到11个爬山民众的遗体，也阁有11个人下落不明。亲像云同款的火山khu请甲天边，印尼苏门答腊岛上上湾梅拉比火山拜日下晡熊喷发，火山khu喷3000公尺悬。官方马上发出警戒，要求3公里内居民甲游客赶紧撤离。不过根据记录，迄时阵有75个爬山的人受困山内，当局马上派100多个救援人员去敲找，其中49人顺利脱困，拜一各找到3人，不过同时也传出有11人不幸死亡。Tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Mac Delta dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Jadi total temuan hari ini。梅拉比火山悬2891公尺，喷发时阵搁咧落雨，有爬山人伫社群媒体抛受困的时阵，全身拢背相片。救援团队目前依然咧找找其他11个失踪的人。听到消息赶来家属，有人目眶含着目屎，为着求看失踪名单，心内依然有一丝的希望。Yang ditunggu anak kakak yang nomor 2. Jadi berangkatnya hari Sabtu. Jadi ya mendakinya jadi lambe turun kayaknya terjebak lalu ketemu sampai sekarang. 救援人员佫指出，脱困人当中有8人紧急送医，其中有人被火山khu烫伤，1人骨折。火山khu不止散落到其他地区，甚至拖到西门答腊第3大都市有吉顶期。当局已经发催暗给民众，佫建议挂护目镜、保护目睭。公视新闻张惠敏编译。